Na trgu glumaca u Zagvozdu otvoren je 12. kazališni festival. Ugođaj jedinstven, raspoloženje sjajno. Iza Biokova se potvrđuje vitalitet kulture i u ruralnom ruhu. Za Biokovlje će više od mjesec dana biti velikom pozornicom. Uplovile su Zagvozd i komiške gajete slikara Šimuna Martinisa, a zagrebačka je komedija Brešanovom svečanom večerom u pogrebnom poduzeću otvorila festivalski program. Pa ja mislim da je recept vrlo jednostavan, a to je dobra volja, veliko srce i, ajmo reći, vrhunska kultura. Više stotina glumaca, glazbenika, plesača i likovnih umjetnika predstavit će se Zagvozdu. Najavljeni su i koncerti Lada, tamburaškog orkestra HRT-a, Arsena Dedića, iz Francuske stiže puhački orkestar grada Royal. Na programu je i 9 kazališnih predstava. Evo, izvrsni, svakim čast Zagvozđani. Nemam šta reći, 5. Uvijek se čovjek iznadi kako je ovdje opuštena atmosfera. I evo na kraju nekako sezone čovjek je umoran i od predstave svega, ali onda tu dobi tako opet neki adrenalin. Mještani ponosno podržavaju svoj festival, pa se Zagvozčki dani druženja i prijateljstva krizi usprkos na